дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. воқеан имрӯз барномаи дурахшон барои дарёфт ва кашфи истеъдодҳои нодир машғул аст ва дар ин ҷода албатта муваффақ ҳам шуда истодааст. Зеро имрӯз дар ин барнома аз тамоми гӯшаю канори Тоҷикистон албатта ширкат меварзанд ва истеъдод ва маҳорати худро албатта баҳри бинандагони азизи телевизиони вилояти суғд пешниҳод мекунанд. ва имрӯз дар қатори ҷавонписарон, ҷавондухтарон низ албатта фаъол ҳастанд ва дар ин барнома ширкат меварзанд. ва дар ин барномаи имрӯзаи мо як нафар ҷавондухтаре ки воқеан тавонистааст ҳам дар арсаи сиёсат ва ҳам дар арсаи донишомӯзиву илмомӯзӣ албатта муваффақ бошад, ширкат меварзанд, мехоҳанд иштирок кунанд ва истеъдоду маҳорати худро албатта баҳри шумо пешниҳод кунанд. биёед бо як кафкӯбии самимӣ қаҳрамони барномаро даъват мекунем. марҳамат, шумо бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилоят манзур ва пешниҳоди бинандагони азиз мегардад. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё шогирди шумо дорои истеъдод ва лаёқат бошанд, пас ин барнома барои шумо аст ва шумо метавонед тариқи инстаграм ва фейсбук ки саҳифаи иҷтимоии барнома бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғд аст, метавонед занг занед ва албатта дархости худро гузоред. мо ба барнома албатта шуморо даъват мекунем. ва имрӯз қаҳрамони барномаи мо ҳастанд Муҳаббат Қурбонова аз ноҳияи Ҷаббор Расулов. пеш аз ҳама шуморо аз номи тамоми гурӯҳи эҷодӣ ба барномаи дурахшон хушомадед мегӯям ва итминони комил дорам ки имрӯз атрофи истеъдод, маҳорат ва фаъолияту донишандозии шумо албатта суҳбат мекунем ва ошкоро тамоми истеъдоду маҳорати шуморо баҳри бинандагони азизи телевизиони вилояти суғд барномаи дурахшон пешниҳод мекунем. пеш аз ҳама ба барномаи дурахшон хушомадед. раҳмат. ассалом аз беҳтарин алфозиҳо даст пеши бар бигирем ассалом. дар чунин айёми пурҷӯш хурӯш тансиҳат бошед, қавӣ бошед мудом. салому дуруди бепоёни оташин ровии гиромӣ ва бинандагони азиз. ман Қурбонова Муҳаббат аз ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳастам. аҳсан, хушомадед. ёдрас кардани ҳастам ки Муҳаббат барномаи дурахшон шакли озод дорад, яъне формати озод дорад. шумо метавонед қаҳва нӯшед ва дар атрофи истеъдод ва маҳорати шумо суҳбат мекунем. ва муҳимтар аз ҳама бигӯем ки Муҳаббат имрӯз дорои сухан аст ва метавонад истеъдоди худро ошкорона барои бинандагони азиз пешниҳод кунад. хуб, пеш аз ҳама имрӯз дар куҷо таҳсил мекунед, дар куҷо кору фаъолият доред? ман хатмкунандаи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар факултети ҳуқуқшуносӣ мебошам. фаъолиятатон дар куҷост? фаъолияти ман дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, яъне дар мутахассиспешбари шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси ноҳияи Ҷаббор Расулов. офарин, аҳсан. аллакай дар ин сину сол як вазифаи пурмасъулиятро бардӯш доред ки пайваста дар мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Ҷаббор Расулов кору фаъолият доред. 2 сол мешавад аллакай. аҳсан, офарин. ва шумо чун медонед Муҳаббат, мо қаҳрамонҳои барномаро ҳамон гуна муаррифӣ мекунем барои бинандагони азиз ки ё ки дар ин барнома нафароне ширкат варзида метавонанд ки воқеан дорои лаёқат, истеъдод ҳастанд. ва имрӯз шуморо чӣ гуна муаррифӣ кунем Муҳаббат? мебинам ки имрӯз ба барнома хеле сипоснома, диплом ва ҷоизаҳои зиёдро ба барнома овардед ва дорои чӣ лаёқат ҳастед? Чӣ гуна муаррифӣ кунем? яъне ки ман ватани ман Тоҷикистон аст ки ифтихор аз он дорам ки дар чунин кишвари сулҳу озод зиндагӣ мекунам ва чунин пешво дорем. ин барои мо ҷавонон яъне ки як бахт мебошад ки яъне дар чунин ватани азиз зиндагонӣ мекунем. аҳсан. ва лаёқати шумо имрӯз чӣ аст? иштирок дар озмуни олимпиадаҳо, албатта аз овони мактаб гӯем ки ба барнома сипоснома диплом овардед ва ҳамзамон имрӯз як ҷавондухтари муваффақ гӯем дар арсаи сиёсат ки кор мекунед дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Ҷаббор Расулов ва имрӯз пайрави пешвои миллат ҳастед. хуб, имрӯз ба барнома чиҳо овардед?
در کدام آزمون المپیاد شرکت ورزیدگی هستید؟ بیاید از دوره مکتبیتون آغاز میکنیم، چون در برنامه‌های قبلی نیست از اشتراکچیان میپرسیدیم که از عنوان خردسالی یعنی چگونه تحصیل میکردید، بها در مکتب چند بود، یعنی خوب، اعلی، و در کدام المپیادها شرکت می‌ورزیدید، جای چند میشدید؟ بیاید درباره همین صحبت کنیم. مرحبا. من از دوری کودکیم در آزمون المپیادها اشتراک میکردم و خیلی شوق و هوس زیادی داشتم و از صنف 4 سر کرده المپیادهایی که از فن زبان مادری و متماتیک برگزار میگردید اشتراک مینمودم و در صنف 4 از فن متماتیک اشتراک نموده جای 3 را سزاوار گشته بودم و من بعد نیست، یعنی شوق و هوس من بیشتر به زبان مادری و ادبیات بیشتر گردید و من همچون خواننده بهترین یعنی در المپیادهای زبان مادری و ادبیات اشتراک میکردم و در ناحیه در ولایت خیلی که آزمون ها برگزار میگردید اشتراک میکردم. برای چی؟ برای آن که من شعر گفتن رو خیلی نغز میبینم. چون گفته زبان مادری و ادبیات، همین دانستن زبان نوبی تاجیکی تا چند اندازه برای ما شهروندان ضرور است؟ باید 100% باید بدونیم زبان تاجیکی رو. فکری شما رو فهمیدنی هستم. فکر من یعنی که ما باید در تاجیکستان زندگی میکنیم، باید زبان مادری یعنی که زبان تاجیکی خود رو دانیم، 100% دانیم و بعدا شروع کنیم برای آموختن دیگر زبان ها. برای چی؟ برای آن که ما برای دیگر زبان ها را آموختن پیش از همه باید زبان خود را دانیم. البته همین طور است. اون چه گفته در ادبیات رو خوب میدونم و پیوسته ادبیات رو مطالعه میکنم. گفتید از یگان شعر خونید. شاعری دوست داشته دارید؟ شاعری دوست داشته من لایق شیرالی می باشد. مرحبا. ایا مادر مداری من تو بودی، گولی اول بهاری من تو بودی، نخشکت چشمه ای شعر و سرودم، اولین سرچشمه‌داری من تو بودی. ایا مادر با قربانی تو میرم، چو مهری مهری پیمانی تو میرم، جهان پر مکر و دستان است بگذار که من در روی دستانی تو میرم، جهان ساز و جهان آرای ایزن، ستونی گنبد مینای ایزن، که حتی قلعه دنیای ایزن، نه تنها قلعه دلهای ایزن. از همه بهترین خصلت مادرتان رو میگفتید. چه خصلتی خوب داره مادرتان؟ یعنی که همه خصلت های مادرم خوب می باشد برای من. از همه بهترینش برای هر یک فرزند می شود که وقتی که به یگان جا سفر میکنند، یگان تحفه میآورند، که یگان خطاگی میکنید از آن گذر میکنند، کدام خصلت مادرتان رو دوست می‌دارید؟ وقتی که من یعنی البته جوان هستیم به خطاگی راه میدهیم، یعنی که وقتی که من خطاگی میکنم این رو مادرم میدونه، لیکن یعنی که به طور جنگ نیو سرزنشی سخت نمیکنند، گذر میکنند، میفهمند. از همینجاست در همان وقت من خودم شرم میدارم که یعنی احساس میکنید که خطاگیتون رو فهمیدگی هستند و دیگر این رو تکرار نکنید. البته. آفرین، احسن میگم. و امروز به برنامه درخشان یک چند دیپلم و سپاسنامه ها رو آوردید اینجا. شهادتنامه ها برای چی هستین؟ یعنی که من همچون یک جوان دختری فعال ناحیه جبار رسولов افتخار از آن میکنم که با پیروی یعنی که دستور سپارش های پیشوای معظم ملت امروز خو جوانان نیز میتوانند البته در دانشگاه تحصیل کرده نیز در کار و فعالیت نمایند. از همین جاست من فخر از آن میکنم که 2 سال
мешавад ки хизматчии давлатӣ ҳастам. яъне ки дар вазифаи пурмасъул кору фаъолият доред ва ҳамзамон инҷо аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барандаи стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли таҳсилии 2019-2020 шудед, яъне ки 5 сол муқаддам пештар. 6 сол мешавад ки шумо гирандаи стипендия будед ва мушарраф шудан ба ин стипендия киҳо метавонанд ба фикри шумо? пеш аз ҳама гуфтани ҳастам ки яъне сазовор шудан ба гирандаи стипендияи президентӣ ин барои ҳар як ҷавон яъне ки ифтихор мебошад. Барои чӣ? Барои он ки ман худам кӯдак будам, яъне ки оинаи нилгунро тамошо мекардам ва дар он ҷо ҳамон хонандагоне ки фақат бо баҳоҳои аъло таҳсил мегирифтанд, яъне стипендия президентӣ мегирифтанд. Шумо ҳавас мекардед? Ман ҳавас мекардам ки ман ҳам ҳамин стипендияи президентӣ гирам гуфта ва албатта фақат шабу рӯз мехондам. Дар ёдам ҳаст ки ман соат 1-2 мешудми фақат мехондам ва рӯзи аз рӯзҳо, яъне ки дар мактаб баҳоҳоям фақат баҳои аъло буд, 4 умуман надоштам. Аз ҳамин ҷост ба гирифтани чунин стипендияи президентӣ сазовор гаштам ва баъдан дар дили ман боз ҳисси ватандӯстӣ бештар шуд ки албатта мо чӣ нияте ки мекунем албатта амалӣ мешавад. ва бояд гуфтани ҳастам ки ҳама муваффақиятҳое ки ман аз ҳамин стипендияи президентӣ оғоз намуд. Барои чӣ? Барои он ки ҳамун шабу рӯз мехондам, ин натиҷагирӣ карда шуд. Аз ҳамин ҷост боварӣ ба худ доштам ки мо метавонем ки агар кӯшиш кунем ватани азизамонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамоем. Хуб, ёдрас кардани ҳастам ки бинандагони азиз, воқеан нафари соҳиби ҳамин гуна шаҳодатнома, албатта гирандаи номи баланди стипендияи президентӣ шуда метавонад ки воқеан дар муассисаҳои таълими олӣ бо баҳои хубу аъло таҳсил кунанд, дониши намунавӣ дошта бошанд, одоби намунавӣ дошта бошанд, дар чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ фаъолона ширкат варзанд. аз ҷониби ҳукумату давлат албатта қадр карда мешаванд ҳамин гуна стипендияҳои маблағҳои пулӣ албатта ба онҳо пешниҳод карда мешавад ки мебад онҳо метавонанд барои васеъ кардани ҳам донишашон албатта онро истифода баранд. яъне ки аз ин дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шумо низ бархурдор будед, яъне гирандаи стипендияи президентӣ будед. аҳсан мегӯям. Хуб, имрӯз агар шуморо пурсанд ки муҳаббат ватанро чӣ гуна дӯст медорӣ, чӣ мегӯед? ман ватанро чуноне дӯст медорам ки онро бо сухан ифода карда наметавонам ва ман ватанро ва пешвои муаззами миллатро ҳамчун мисли падару модарам дӯст медорам ки инро яъне бо сухан ифода карда наметавонам. ҳамчун азизтарин шахсатон дӯст медоред? Дӯст медорам ва аз ҳамин ҷост ман ягона хислати дорам ки яъне ин хислатам албатта ба худам ҳам маъқул мебошад. ҳар рӯз яъне ки ман дар васфи ҳамун пешвои миллат шеър аз ёд мекунам ва агар иҷозат фармоед дар васфи пешвои миллат шеърам гӯям. Марҳамат. эй сарвару сарбони мо, эмомалӣ раҳмони мо, исмоили даврони мо, эмомалӣ раҳмони мо, чун ҷонфидою ҷонсипар ту зинда карди аз дигар, исмоили сомони мо, эмомалӣ раҳмони мо. офарин, аҳсан мегӯям. чун шумо медидед муҳаббат дар барномаҳои мо албатта қаҳрамонҳои барнома аз тамом гӯшаи канори тоҷикистон ширкат меварзанд. шумо барномаҳои қаблӣ моро тамошо мекардед? албатта ман аз аввал барномаи дурахшонро медидам, тамошо мекардам ва албатта ҳавас мекардам ки ман ҳам дар ҳамин барномаи дурахшон иштирок намоям ва вақте ки шумо даъват кардед ман хеле хурсанд шудам ки албатта ман ҳам дар ҳамин барномаи дурахшон иштирок менамоям. чӣ шуморо водор сохт ки масалан ба шабакаи иҷтимоии мо фейсбук шумо номнавис кунед, бигӯед ки иштирок кунед? чӣ сабаб гашт? шояд ягон дӯстонатон дар ин барнома ширкат варзиданд, дидед, ҳавас кардед? Марҳамат. албатта яъне бародари азизам ки Умедҷони Амонӣ ҳастанд,
با من امانی توصیه دادند که باید در این برنامه شرکت کنید. آفرین، احسن میگم. خب امروز صاحب همین گونه دیپلم و جایزه ها هستید. این دیپلم ها از کجا است؟ یعنی که من در همه سمینار ها، چاره‌بینی ها، البته در چاره‌بینی هایی که از طرف فدراسیون روسیه تشکیل کرده می شود نیز اشتراک می کنم. این دیپلم از همون یعنی که با همکاری تاجیکستان یعنی که با فدراسیون روسیه برگزار گردیده بود اشتراک نموده بودم. اینش چی؟ اینش یعنی که برای فعالیتی پرثمر ما جوانان که یعنی که با دستگیری های پیشوای معظم ملت که ما جوانان در همه ساحه های مختلف کار و فعالیت نموده ایستاده ایم، از همین جاست از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار صلح است. آفرین، احسن. این سپاسنامه. این از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد می باشد. جهتی؟ یعنی بخشیده به روزی جوانان. یعنی بخشیده به روزی جوانان تاجیکستان همچون جوان دختری فعال از ناحیه جبار رسول. احسن میگم. و امروز پرسیدنی هستم که مشکل نیست در چنین یک وظیفه پرمسئول کار و فعالیت کردن و وظیفه شما از چی عبارت است؟ البته همه چیز مشکلی دارد، لیکن من تا حالا با مشکلی خود دچار نآمدم. برای چی؟ برای آن که من فعالیت خودم را خیلی دوست می دارم و هر روز که از کار به خانه برمیگردم و انتظاری که کی سحر می شود و باز به کار می روید. یعنی دلبخته وظیفه خود هستید، یعنی که دوست می دارید. آفرین، احسن. مشکلی کارتون در چی است؟ مشکلی دارد؟ نه، نیست. مشکلی نیست، یعنی که دوست که می دارید مشکلی رو نمی بینید، گذر می کنید. آفرین، احسن. امروز بعد ختم دانشگاه کار و پیکارتون رو باز ادامه میدید یا به دیگر جا به فعالیت می روید؟ نیت دارم به ماجستراتوره همین دانشگاه هم یعنی به همین فاکولته حقوق شناسی داخل شوم. چرا بین اینقدر مثلا کسب و هنر اختصاص محض حقوق شناسی؟ اینم یک شوق و هوسی من می باشد که شما در آینده خدمتچی دولتی بودن میخواهید به فکرم همین گونه یا که ادامه فعالیت خود رو در چی میبینید بعد از 5 سال 7 سال آینده؟ یعنی خدمتچی دولتی بودن البته این یعنی که فعالیتی نقض می باشد برای ما جوانان، برای ما جوان دختران، لیکن من از کودکیم آرزو می کردم که یعنی ادوکات شوم. از همین جاست همین حقوق شناسی رو انتخاب کرده بودم. خب باشد، من باوری دارم که همچون حمایتگر، همچون داننده علم حقوق شناسی در آینده موفق میشید و این جاده نیز بسیار از انسان صبر و تحمل رو البته میپذیرد، برای اینکه انسانی که حقوق شناس است باید پیش از همه گوش کردن رو از خود کنه، دوست داره، برای اینکه گوش نکرده به نفری دیگری که مشکلی دارد پاسخ گفته نمی شود، مشکلی او را آسان کرده نمی شود. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از چند باب و از چند ماده عبارت است؟ کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از 10 باب 100 ماده عبارت می باشد. خب یکمین باب درباره چی است؟ باب یکم یعنی اساسهای ساختار کنستیتوسیونی در ماده یکم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان درج گردیده است که جمهوری تاجیکستان دولتی حقوق بنیاد، صاحب اختیار، دموکراتی، دنیوی و یگانه می باشد. یعنی که شخصی که در جمهوری تاجیکستان زندگی می نماید حقوق به خود دارد و هر یک شخص یعنی آزاد می باشد. یعنی که حقوق آزادی های شهروندان تامین کرده شده است که آنها واقعا آزاد هستند و در دولت دموکراتی زندگی میکنند. آفرین، احسن. خب باز میبینم که نزدیک خود یک کتابی آوردید که با نام سندهای معیاری حقوق ساحه خدمت دولتی. این کتاب رو یعنی که مطالعه میکنید، میخونید در وقت‌های خالگی؟ خب این کتاب درباره چی است و از این چی آموختید و در کدام لحظه ها استفاده میبرید؟
این کتاب رو ما در فعالیت کاریمون هر روز استفاده میبریم. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کی قبول گردیده است؟ کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول گردیده است و با آن 3 مرتبه تغییر و اضافه ها وارد گردید. طریق چی؟ طریق رایپرسی یا عمومی خلقی؟ عمومی خلقی. آفرین. کدام سالها 3 مرتبه تغییر و اضافه وارد کرده شد؟ سالهای 1999 سال 2003 و در باب یکم در ماده دوم چی گفته شده است؟ زبانی دولتی تاجیکستان زبانی تاجیکی است. آفرین. یعنی که از این کتاب شما قانون ها رو البته از خود میکنید ها که پیوسته در فعالیت کاری شما البته کمک میکند. خب امروز باز در کدام آزمون المپیاده ها البته شرکت ورزیده آزمون های وطنی شرکت ورزیدگی هستید؟ البته وقتی که در دانشگاه کورس دوم بودم، بخش دوم بودم، در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از نامیناسیون سرودخوانی اشتراک نموده جای افتخاری را سزاوار گشته بودم. یعنی که لیاقت سرایندگی هم داره. این شوق و این دوست داشتنی ترانه‌خوانی کی در دل شما جوش زد و پیدا شد؟ از خوردی دوست می داشتید یا که یگان سراینده هایی که به دلتان پسند است به آینه نیلگو می برآمد، یعنی که در تلویزیون می دیدید پسندتان بود؟ از خوردی نه، یعنی وقتی آینه نیلگون تماشا می کردم هنرمندان در وصف مادر سرود می خواندند و من هم هوس می کردم همون درباره مادر سرود خوانم. باشد. خب اینجا همزمان با والدین برنده استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان در سال تحصیلی 2019-2020 قربان و محبت والدین گرامی، یعنی که رحمتنامه از جانب رئیس کمیته کوربوجانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، این رحمتنامه برای چی؟ این رحمتنامه برای پدر و مادرم می باشد که یعنی ما فرزندان را در روحیه وطن دوستی تربیت نمودند. از همین لحاظ از جانب کمیته کوربوجانان البته ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم گردید. شما در چاره‌بینی های ریاست کوربوجانان و ورزش ولایت ولایت سوخت کمیته کوربوجانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یگان سمینارها اشتراک میکنید؟ البته من هر سال که طبق امر پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ما جوانان فستیوال های جمهوریوی اعلان می گردد، با همکاری کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از ناحیه جبار رسولов همچون یک جوان دختری فعال اشتراک می نمایم. برای چی؟ برای آن که در فستیوال جمهوریوی باید از هر یک ناحیه یک جوان اشتراک نماید و من همچون جوان فعال از ناحیه جبار رسولov یک افتخار میکنم که از ناحیه جبار رسولov من اشتراک میکنم در فستیوال جمهوریوی دوستی جوانان. با کدام منطقه های تاجیکستان رفته هستید؟ یعنی به همه شهر و ناحیه های ولایت سوخت البته رفتگی هستم. با این هم نیست، همون فستیوال جمهوریوی سبب شده بود ما سال 2023 مهمانان از شهر دوشنبه 100 نفر آمده بودند و من از ولایت سوخت همراهی کرده در همه شهر و ناحیه ها رفته بودیم و در ماه ایون سال جاری باز فستیوال جمهوریوی برگزار گردید که ما در ولایت ختلان قرار داشتیم. از شهر و ناحیه ها یعنی که از ناحیه دنغره، از شهر کلاب، ناحیه تیمور ملیک، از تمام منطقه های تاجیکستان دیدن نمودیم. شما که امروز خدمتچی دولتی هستید، شما رو چی وظیفه دار میکند و باید با این گونه غمخوری ها چی باید کنید همچون یک خدمتچی دولتی جوان؟ واقعا پیشوای معظم ملت هر سال معاش همه گونه ساخه یعنی که از جمله خدمتچیان دولتی را زیاد میکنند که برای این ما جوانان را ضرور است که
باز هم حسی وطن دوستیمان در وظیفه اشغال نموده خود یعنی به وطن عزیزمان صادق خدمت نماییم و برای گل شکوفایی تاجیکستان عزیزمان سهم خود را گذاریم. خب در وصف تاجیکستان یگان شعری زیبا خونید. شکر استقلال و سرور میکنیم، شکر آبادی وحدت میکنیم، شکر آن ذاتی که ما را هست کرد، شکر بام و خانه و در میکنیم. خب کلمه پیشنهاد میکنم، جمله سازید. درخت در فصل تیر ماه درخت لباسی زرد به بر میکند. آفرین. باشد. انسان هر یک انسان باید وطن دوست باشد. میشود. باشد. آفرین. خب وطن وطن بهر تو می ارزد همه شبهای بیداری. آفرین. احسن. خب سیاحت من به همه منطقه های کشورمان تاجیکستان سیاحت کردن را خیلی دوست می دارم. آفرین. احسن. باشد. کوه 93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می دهد. آفرین. برنامه درخشان اشتراک در برنامه درخشان این باز یک قدم آینده به سوی استوار می باشد. خب منطقه‌ای که مثلا شما حالا زندگی میکنید، ناحیه جبار یوسف یکی از منطقه های سرسبز ولایت سوخت است. دو جای تاریخی ناحیه جبار یوسف رو نام بر کنید. کجا دو جای تاریخی دارد؟ باغ فراغتی که کارهای ساختمانی حالا رفت ایستاده است در جماعتی غلک‌انداز می باشد. آن جای یعنی که جای تاریخی می باشد. مرحمت. باز آثارخانه بابا همدمов در کدام جماعت است؟ در دهه زرافشان جماعتی دهاتی تاجیک‌آباد می باشد که خیلی جای تاریخی بوده. در آن آثارخانه همه چیزایی یعنی که نگاره‌های قدیمی بابا همدمов به معرض تماشا گذاشته شده است. آفرین. احسن. خب امروز نفرانی که شما را تماشا میکنن همسالان شما چی گفتنی هستید؟ من پیش از همه گفتنی هستم که من همچون یک جوان دختری دوران صاحب استقلال پیش از همه منتداری صمیمانه خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان شرایط‌های فراهم آورده ایستادند که و ما جوانان را باید ضرور است که برای گل شکوفایی وطن عزیزمان سهم خود را گذاریم و وطنمان را در عرصه بین المللی معرفی نماییم. وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نهان بود، فرمان روای مطلق دارنده ای کمان بود، پیر و جوان کشور لرزان ز بیم جان بود، سرسام و خانه ویران از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت. ای پیشوای ملت زور و توان ملت، گردیده ریشه پیوند جانت به جان ملت. در دوره که مردم افتاده بود به خواری، وقتی که طفلکانش بودند بی نهاری، میخورد اهل زحمت کنجاره و جواری، میرفت سوی خر در با ناله و بازاری. ای پیشوای ملت زور و توان ملت، گردیده ریشه پیوند جانت به جان ملت. آفرین. احسن میگم. خب شاید همسالان شما، دوستان شما، آموزگاران شما، همدهگان شما تماشا میکنن، چی گفتنی هستید به آنها؟ من گفتنی هستم که اشتراک در برنامه درخشان این یک قدم استوار به آینده می باشد. برای چی؟ برای آن که
мо ҷавононро водор месозад ки аз чунин иштирокҳо боз ҳам қобилият ва маҳорати худро баланд бардорем ва албатта дар чунин замина ба шумо низ миннатдории самимонии худро изҳор менамоям ки манро дар иштирок яъне ки дар барномаи дурахшон даъват намудаед. изҳори сипос менамоям. ташаккури зиёд. мо низ вазифаи худро албатта дар назди ҷомеа иҷро мекунем ва вазифаи мо низ ҳамин аст ки беҳтарин чеҳраҳоро дарёфт карда манзури бинандагони азиз дорем ва албатта ки ин дархости шумо буд ки дар барнома иштирок кунед ва дархости шумо қабул аст ва як барномаи ҷолибро баҳри бинандагони азиз албатта имрӯз омода кардем, пешниҳод кардем. итминони комил дорам ки дар оянда низ шумо ҳам дар вазифаи худ ҳам дар ҷодаи илм омӯхтан муваффақ мешавед. дар ин ҷода барои шумо аз номи тамоми гурӯҳи иҷодӣ бурдбории комёбӣ албатта хоҳонам ва барои он нафароне ки мехоҳанд дар барномаи албатта дурахшон ширкат варзам мегӯям ки наҳаросед, натарсед, ба мо занг занед. рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, албатта ба мо тамос гиред. мо кӯшиш мекунем як барномаи ҷолибро пешниҳод кунем ё ки ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки бо номи барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм аст. албатта дархости худро гузоред. мо кӯшиш мекунем ки дар ин лоиҳаи ҷолиб ки аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди мардум гардидааст, як барномаи ҷолибро албатта пешниҳод кунем. чун имрӯз ман боварӣ дорам ки дар тамоми Тоҷикистон, дар вилояти Суғд 18 шаҳру навоҳие ки мо дорем, ҷавонону гулдухтарони соҳиблаёқат ва наврасони донову зирак албатта дар мо хеле зиёд аст ва шумо метавонед, бинандагони азиз, ба мо муроҷиат кунед ва мо кӯшиш мекунем барномаи ҷолибро барои шумо омода карда пешниҳод кунем. нагуфт ҷони ҷавони ман ватан гуфт, хатар омад ба ҷону тан ватан гуфт, ҳазорон бор марг омад пайи ӯ нагуфт ҷони ҷавони ман ватан гуфт. офарин. яъне ки ин сухани хотимавии шумо буд. бори дигар арзи сипос ки ба барномаи дурахшон ширкат варзидед. аз номи тамоми гурӯҳи иҷодӣ сипос. бинандагони азиз, чун мегӯянд барои инсоният аз ҳама неъмати бебаҳо ин саломатӣ аст. ҳамеша сарбаланду саломат бошед, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. ва ин ҷоизаи барномаи дурахшон барои шумо тақдим мекардам. марҳамат.